Ova pesma je mural na istočnom zidu hrama zaborava gde boravi stid. Potreban je nadražaj da prevarim brzinu. Igre vire iz rukava, vagan, sumnjivi brid. Izlizan vazduh do tačke prozirnosti. Nema vere u reči, samo ljubav za taj zvuk. Bezdani su podrumi granica poniznosti. Kad može munk da maže krik, ja kažem muk. Svetlo ne pita kako naneti sfumatu. Zajmim štipaljke da na štrik paučine prostrem. Od penkale menstruirano čaršav platno. Spavaj sada. Plemićka krv svrbeće i posle. U belim košuljama prepoznajem bratiju. Ronim kofeinsko more. Gorim promenljivo grmlje. Uz koktel terapiju vežbam muromantiju. Pesma prati tretman Rorschachove mrlje. Osnovne i master studije sam završio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na odseku za komparativnu književnost. Ne mogu reći da je reč o svesnom izboru da se bavim poezijom. Mislim da je to svakako jeste vid izbora i način života, ali svakako da je uslovljeno čitanjem. I potrebno da se artikuliše određena misao ili neki smisao koji sam ja nastojao da obuhvatim, da dosegnem i najzad da ga podelim, odnosno da putem njega ostavim dijalog sa drugim. Ne kažem da taj smisao može da se do kraja osvoji, ali mislim da je pisanje istrajavanje, odnosno nastojanje da se do njega dođe i da je smisao u tom putu zapravo, a ne toliko u tom svajanju, da kažem cilju. S druge strane, pišući, shvatamo koliko nas jezik obavezuje, kuda nas vodi i pokoravamo se njegovim zakonima. Taj rad u jeziku ili događaj u jeziku koji može biti poezija ili se može tumačiti kao poezija, svakako ja je tako nekako i doživljavam, je ono što me privlačilo i nekako smatram da je jezik naš dragocen i dosta bogat, da ne istražen dovoljno, a poezija jeste jedan od načina da ga bolje upoznamo možda. Smatram da svako bira način na koji će se obratiti svetu, ukoliko već ima taj impuls i potrebu za artikulacijom. Figura umetnika je bitna i ne treba se zanemariti, obzirom da se u njegovoj percepciji, to je njegovoj estetskoj percepciji, konstituiše pogled na svet i koji je u dijalogu sa svetom i sa drugim i putem njega mi nešto možemo da saznamo. Uloga umetnika u društvu, odnosno zadatak umetnika ako je tako, jeste da ostvari simbolički poredak u društvu kom pripada i da ga brani kao takav. Sad, razlozi za, uopšte, mi gradimo kulturu iz pozicije žrtve. Nisam samo ja, dakle, u problem je čitava kultura i uopšte umetnici kao umetnici su skrajnuti, poezija je skrajnuta. Njena vrlina je ujedno njena mana, ona nije tržišna i nikada to neće biti, bez obzira koliko se sada ona rabi komercijalno. Njeno razlivanje u medijima i reklamama, u sloganima su jako vidljivi. Od renesanse do danas vidimo da je umetnik jedna slika socijalnog stanja i on je neophodan, kao što sam već rekao na početku, dakle on je potreba za njim, ta društvena potreba ne jenjava i neće nikada prestati i smatram da je važan zato što on ohrabruje. Objavio sam dve zbirke poezije, Pogledalo 2010. za koju sam dobio Brankovu nagradu iste godine i Crno svetlo koju sam objavio 2012. godine. U pripremi je treći rukopis, to je zbirka koja verujem da će
dobiti oblik knjige u nekom narednom periodu, što je opet uslovljeno drugim nekim ekonomskim i opšte društvenim, kulturno-društvenim prilikama. Tako da njega se naoružamo strpljenjem. Učestvovao sam na književnom festivalu, pesničkom festivalu zapravo u Vrbasu, u Knjaževcu, u Novom Sadu nekoliko. Tako sam tu takođe osvojio određene nagrade. Baveći se poezijom, trudio sam se da ispitam različite vidove artikulacije teksta, odnosno da ispitam načine obraćanja, oglašavanja, tako da se obratim većem broju ljudi. Naravno, imamo uvijek problem recipijenta, problem publike, ko su čitaoci, koliko se poezija čita danas. U prilog tome govori jako nizak tiraž zbirki pesama koji varira od 300 do 500 primeraka, ne više od toga. Naravno, poezija nikad ili vrlo retko, zbirka poezije vrlo retko dobija drugo ili treće izdanje, naprosto ostaje u tom krugu, toj cifri i dalje toga ne ide. Retko ćete zbirke pesama vidjeti po knjižarama, naprosto, kao što sam rekao, nije tržišta, to je roba koja ne može da se prodaje, koja se teško prodaje i kao takva ide od ruke do ruke. Dakle, gledam interes privatnih uopšte izdavača i malih izdavača koji se odlučuju i po meni jeste to hrabrost da istraju u tome da publikuju zbirke poezije, što jeste problem, pogotovo za autore taj mlađe generacije koje ja pripadam, gde čekam na objavljivanje rukopisa gotovo godinu dana, ali naprosto shvatam kakva je situacija, ali moj zadatak se ne zaustavlja tu. Ta stvar je kontakata, stvar je pojavljivanja, stvar je prisutnosti, da vi na sebe skrenete nekako pažnju, da kvalitetom opet svog rada uspite da pridobijete za sebe ono što vam je potrebno. Potrebno vam je izdavač ili jedna vrsta glasila koje biste vi mogli da kažete da ste vidljivi, da ste u sferi vidljivog, da na neki način kažete da ja postojim. Nakon pesme ostaće negativ osobe i mršav smisao pokisao na suncu. Zato zahvalite dagerotipiji, uzvišena mudrost trorogog šešira. Vodim beleške na margini duha gumene sobe, koja zviždi odsutnošću dostojne prezira. Napolju zatičem sebe, kako po ključu civilne zaštite megalopolisa vičem vatra ispred pištolja. Pucanje membrane kad tane probija teme, odvija se na tenane, pamet prska žardinjere. Ubice su na počinku, ubijeni na pločniku. U nevreme nas kredom crtaju jauci iz slivnika i laži utešitelja. Samo zeleni dželac sopstva svoje ruke nikada ne pere. Istraživanjem, dakle, rada na tome, vidu artikulacije svog teksta, u jednom trenutku sam spregnuo dve stvari, to je muzika i poezija. Budući sam se bavio dosta ovako rap žanrom, nije mi strano taj verbalni izraz. I u jednom momentu sam shvatio zašto ne bih svoje tekstove koje sam objavljivao, dakle, po časopisima koji su na kraju krajeva nagrađivani, koji se nalaze unutar zbirki, da ih artikulišem na takav način. Tako da rap ili kovanica koju sam, odnosno neologizam koji sam u tu svrhu smislio kao rap poezija, pod čim podrazumevam verbalnu perkusiju sa ili bez instrumentalne pratnje.
nastavim da promovišem i promovisao sam kroz te vidove muzičkih nastupa, odnosno literarnih, književnih, gde se to ukazala šansa. To jeste jedan vid blizak slemu možda, premda slam opet zatvara tu, poetički se zatvara u krug veoma aktualnih dešavanja i izrazito je, u to smislu jeste vid angažovanog, ali kritičkog govora, dok s ove strane to nije slučaj, bar ne mora da bude, jer mi omogućava da govorimo širok raspon tema na određen način koji sam pomenuo. Tako da neka sinteza te muzike, odnosno poezije, odnosno govorenja poezije, nezavisno od muzike, ali želeo sam da naglasim, da istaknem taj auditivni moment za poezije, jer smatram da je važan, dragocen i na isti način zapostavljen. Javna čitanja su odlična stvar, da se mi, dakle, sporazumemo na tom tržištu glasova, da vi imate priliku da čujete druge i vidite druge autore, da razgovarate s njima. Sad, to jeste, da kažem, problematičan segment poezije, jer, mislim, smatram da treba više takvih dešavanja. Smatram da je veliki udeo i velik značaj Međunarodnog novosadskog književnog festivala, jer najpre ne samo što je to, da kažem, festival poezije i pisane reči uopšte, već način afirmiše naš grad, afirmiše Novi Sad, stavlja ga na mapu, znači kažem, višestruko je značajan uopšte za kulturu i kulturni život grada, a i šire. Jeste to svakako jedan najvećih regionalnih festivala i naravno budžet određuje koliko će trajati, kakav će biti njegov kapacitet, u smislu koliko pisaca će moći da dođe, koliko dugo će moći da traje taj festival. Uslovljeno je, dakle, tim ekonomskim aspektom. Mislim da studenti filozofskog fakulteta, ne kažem, nemaju baš nešto mnogo izbora pri zaposlenju. Mislim da između radu kao prosvetni radnici ili u ovom slučaju kao ja radim kao knjižari. Kulturni domovi su teško dostupni i opet se do njih dolazi malo teže, na teže načine. Jedna mogućnost jeste ostane na fakultetu, ali to je takođe stvar nekog izbora, odnosno prilike. A kod nas je situacija takva da danas studira isključivo neko ko može sebi to da priušti, obzirom da je to budžetskih mesta je sve manje i stipendije su nekako na sve niste način ograničeno i prinuđeni ste da radite što god. Cvetamo na glavačke hvatanjem za korenje. Prebiramo tlo prstima ruke, podupiranjem nogama o nebo. I samo sa još makovim zenicama držimo za ono što znamo kao stvarnost. Hodajući na rukama, naučit ćemo da nije jednostavno poljubiti Boga i nositi teret sebe koji je spram tereta sveta nesamerljiv. Teret sebe što u inverziji Atlasovog kompleksa pritiska tavanicu da te slomi pod vlastitom težinom. I nigde heraldičkog oslonca za pad na kolena, u molitvu, najzad.